ko woni essentiel on hande ɗo ko vendredi 13 wonande sengo porto en ko ɓalere maɓɓe moƴƴano na non porto ɓen fof kadi mari ɗum ɗo waɗi o ngella kono yiɓe soobino fimo nanda noon so wattani yila fuɗɗode hitande 2025 nden ɗo ko WTF, c'est-à-dire Wednesday, Thursday and Friday. Kangle ɓe hiɓe abréja ɗum ɗon goɗɗum ɓe mari abréviation ko ɓe watta ɗum. Donc ce qui veut dire que 2025 risque d'être une année un peu mouvementée, même si ɓe waytorade Allah yo taw hitande 2024 nden nde yaaday e kala ko wiyete tanaji. Justement ko addimi ka live ɗo hande no mi wiiri noon miɗo welti moƴƴa honno weltinimmi koko tawata kon ɗi mi wonno yewtude fuɗɗike yaltitude kaka tawata ɗon foro CNRD ɓiƴama joni ko kamɓe tigi suɓi tanaji ɗin ɗiɗi ko hombo e majji silata ƴiƴam ara yaltinali ara itali wonki iɗo gandi tuma mi ari ɗo minni on miɗo welti mi aro e kadi min noon miɗo monima mi ara min noon miɗo aani ko ɗum waɗi joni mi naɓiday ɗiɗi noon mi naɓata goto on tun si minni on ɗo welti kadi ara e ande takko ɗon miɗo soñi ma miɗo aani warin mi faaletaki arde ɗo min noon miɗo welti par ce que tuma mi ari minni on ɗo welti o jama on fallidira e juuɗe ɗen habbo welto sikka walanni alors que nde ñande mi yeetike en go cippira ko en fop immandongo dimanche c'est dans 2 jours, disons dans une journée, parce que hande ñallal jumangal ngal feƴƴe ɗo tinna e wi ko gibi alati won en darnude leydi ndin mais est ce que ko on pare tigi tigi darnugol ndi leydi est ce que on yeetike jama on ndi leydi koye ndi darno est ce que ono wonɓe extérieur wontirɓe Sénégal wontirɓe Gambie wontirɓe Côte d'Ivoire wontirɓe Mali wontirɓe Maroc wontirɓe kaɓe woniri wo est ce que on noddi musidɓe meɗen ɓen ono wontirɓe Côte d'Ivoire innugol ɓe leydi en darnaydi woni wakkile wonnon ɗe balɗe ɗo ka suudu est ce que on noddi jamma o yeetike ɓe ɗum wonɓe lagine ɓen on no ndaroɓe live ji ɗinde e ñande sifa wano koto muftarino ɗon ɗo yimɓe ɓen no ndarde live o est ce que ka plateforme ji o yewti ɗum ɗo est ce que on andini jama o wondema leydi koye ndi darni est ce que hiɗon hooli sen darnidi fewndo ɗo en heɓay kuluja est ce que hiɗon felliti gomɗinal ngal sifa annabi ibrahima joguinogal ka wiyano ɗon immo seppinduɓe e yimɓe maɗa ɗon ƴette laawol ngol andanɗa hoorema ko ndiya woni lannode maggol kono Allah ka ñeñƴal makko ka gandal makko wi'ugol ngol ƴette ngol laawol ɗon himo andi si ɓe jokkitama ɓeya ko pucci jogi ɓeya kañum seppa e woni si ɓe yehi laawol ngol tawata hakkil ko nangi ko ɗon dogirte ɓe hewtoto ɓe tinna Allah noon ko woni wo ko saayi on o woni e waɗude ko ɗum waɗi so adi tagugol lannode nden so waɗi fuɗɗode nden en nanay ko woni wo li ajalin musamma ko woni kon kala eno mari lajal wi'angal ça veut dire si wonki kintamete ko ma saayi on hewta ko ma nokkure nden kadi hewte si ɗiɗo ɗiɗi ɗi timmali waɗata Allah noon hoddiri wondema ɓeɗo ko loƴƴeteɓe o hoddiri kadi loƴƴugol ɓe ngol kaka subaka ɗum waɗata nden o weeta ndundaranke kala ko jemma yanirta ndundaranke ko jemma yanirta nden o nange ngen fuɗoya laamateri Allah ndi yi'e koye taw mbawdi makko ndi yiyete ka jemma mi holli wondema ko mi woni lanɗo kanko Firawna wiwno ɗon ana rabbukumul ala ko gonga eɗon mari Allahjo ko gonga eɗon mari jeyɗo on kono min ko min woni Allahjo mon ɓurɗo e towde on ɓay o woli ɗum ɗon Allah tawi ko ma hollamo wondema go'o hina o Allahjo ɗiɗi ko kanko Allah tu woni goto seede noon ko kanko woni goto on o nangaymo o ɓiƴamo o wara luttuɓen fof o acca ɓandu makko ndu yimɓe ɓen ka yiya fewtini hakkil moƴƴay ko mi woni on e yewtude ɗo ko sabu ko kodji mi woni on e jonnude sabu ka yewtere an ɗo miɗo yeetade on goɗɗum komi tañƴini hino suti mi fellita kono mi yeetike en pellitel ngel e fellitugol ngol ko Allah wodani
enen ko yen tamu ha e hakkunde jogotoɗen ɗon. Kono no woodi ko hanuɗen fellitugol jogagol wondema hin ɗum ɗon ko gonga. Kon ɗum woni ɗum koddori Allah on o woɓata. Wonnon annabi Musa ka yetano ɗon nangugol laawol seppa jokka. Fuɗɗiki atakude live on. Dara kono mi sécuriser tama ɗo, j'espère que ɗo joni. Voilà. Est-ce que live on ino continue an joni? 221 ko ɗon dari, c'est pas grave, suma ɓe ataki live on ko ni wonirta daroto kono sendite yewtere nden sakitonde. Nomi wi'iri non gomɗinal ngal ko en jogongal. Annabi Ibrahima ka wi'anno jokku laawol ngol seppa ka Allah sappinnomo ɗon yo yaaru marɗo hakkille ma gollitirowo sifa hakkille meɗen ɗen enen ɓay marɗo hakkille on tigi tigi ko on anduɗo si lamɗo on wawɗo on wima ya waɗu goɗɗum ko ya waɗuta tefu. Kono nden ñande jomiraɓe hakkil wodunoki nden ñande hino waɗi ka hoore muɗum si goɗɗo innima sutoro ka maayo pon ala bato ala seke on hino naɓudema fiya yaw howeɗa hara feƴƴoyta. Kono Allah kanko hino andi Fir'auna ko hakkille ɗe jamaɓe tawata ɓen ko sifa meɗen ma sifa yimɓe ordinaire jogi ɓe dogata laawogol ɓe acca fello ngon ɓe hammira ka maayo. O fokkiti o dogiri terlen ka fello jokkitugol ɓeɗo ɓe yehi ha tumbere jemma ɓe hewtitaki ɓe darti ɓe inni hiɗen e pucci ɓe gibi fokkiti ɓe seppay woni si tawi ko gonga ko terlen ɗo ɓe ardiri hara en hewtidinoke ɓe. Goɗɗo goo wi'oyi jokkitiren ɓe sengo ka maayo par ce que ko maɓe seppa ha feccere jemma on ɓeya kañum kadi doga ha feccere jemma on wiya noon yo yiltitoyo kañum kadi ndeya feccere jemma e konko ɓe waɗata kadi ha hewtoyoɓe woni pecce tati ɗe pecce tati ɗo ɗe hewtodiray ɓeya kañum hara ko feccere wotere waɗi ɓe ara ɗon ha ɓe hewta binde maayo ngon tawa feƴƴotako. On tuma noon Allah yamirimo waɗi komi wiwmako yi'a noon hande kadi résultat o waɗi ɗum ɗon Allah yooli oɗa kañum Firawna. Donc en andi piiji ɗin kala ko saayi o awa kadi nokkure nden. Jonnon mi faala yen firtu o saayi ɗo waɗen mo ɗo bange ɗiɗi. Nokkure nden mi anda kono ka saayi ndaren o saayi ɗo fewno ɗo ndaren alhaaliji yaltintinti fewno ɗo hoore on. Si ɗon reeni o wattanila fewno ɗo senerde suɓike tana ittowo ƴiƴam on kono mo ittata wonki on fof o yiide o fewndo ɗo kaɓe woni wiide scandale hande kaka douane mbuuɗi hino manki ton kaari hino détourni ɓe yaltinani en kañum kadi wo ko OGP on Mandiang Sidibé wo waɗi yimɓe Mandiang wattanila moƴƴa ko mone yewde on ɗo ko parce que il n'y a même pas yontere miɗo yeetade on wondema médiaji finançama fi détournugol attention meɗen on e ko feƴƴi kon zére kore seede noon wondema koko woni e wadde fewndo ɗo koko ɓe détourna attention meɗen on Mandiang Sidibé o OGP hiɗon anditi fewndo o jonnano o OGP hiɗon anditi hari ɓe ñawlino mbuuɗi on suudu mbu tawata hari ɓe luwi hiɗon anditi ɗum fewndo Fim FM invitunomo o yewti fewndo tawno ari on tuma mo répondayno hari médiaji ɗin kaw innuno ɓe ala mbuuɗi kaɓe yoɓa yimɓe ɓen o yeggiti ɗum 2022 ɗo o yeggiti ha kanko Mandiang o ɓiɗi ɗon ha o heɓi coggu suudu on immeuble hande kadi ɓe iwi ka particulier jom ɓe ari ɓe luwi ka makko o yeggiti ɗum si woni ɗo joni noon duuɓi tati golloɓen ton autorisama yaltugol waɗa manifestation mo kamɓe tigi ɓe wi Mandiang yewtiti e gendarme ɓe yeetike ɓe ɓeɗo ko contre transition on woni kono goto e ɓeɗo arali nanga ça ne vous dit absolument rien. Ça ne vous montre pas que CNRD suɓike yo sifa ɗi scandale ji ɗo yaltitu commenten ɗin ɗo gonga mo tawata menen meɗen andunomo neeɓigoy
ko ɗum waɗi simi hiltani on gibi ka fuɗɗode fewndo manja yaltuno yewti ɗum e média mi kupuno kumparti mi ari e live ɗo yimɓe ɓen no wawi mi seeditanade ɗo min ni hino seede mbuuɗi on ala senirde oɗo o yalti o wowli kono gibi ɗo ɓe hoɗɗantomo leydi ɓe innata yaltu hande kadi andina en ala mbuuɗi par ce que miɗen yetade jama o fo meɗen mari mbuuɗi keesji ɗin no mari mbuuɗi joni noon seede harama ko luttuɗi hande ɗo ɓe suɓike yaltintingol o gonga mo ɓe suuɗuno ɗo mo tawata ko gonga c'est vrai ko gonga mbuuɗi ala c'est vrai ko gonga ɓe ala yoɓude c'est vrai ko gonga détournement jino ton mais hakkunde ɗin gongaji ɗon e gonga waɗɗo on zere kore ɗo ko gonga on mbo ƴettete o gonga mo en fop concentre ton e muɗum ɗo commenten ɗe balɗe ɗo ha opinion o fop yeggita ko ɓe waɗiɗa ko yeggiten kañum kadi fendo transition on ko o mo aɗo koye lando départ maɓɓe o ɓe acci ha ɗum ɗo lanna ɓe waɗa noon projet maɓɓe o mo tawata ko on ɗo no woni toɓɓere ɗimmere nde live meɗen on ɗo gouvernement keso mo ɓe faala wadde on gouvernement d'union nationale ɓe waɗa dissolution o gouvernement ɗo mi ara ɗo kañum kadi mi ukka jaare ka nder lacciri maɓɓe foññe maɓɓe on kañum kadi mi adda jaare mi ukka nder ɗo mi ara mi ukka kañum kadi ko mi jiiɓa satalde maɓɓe nden hande ɗo kadi mi bonnana ɓe ɗon ɗo kañum kadi par ce que ko menen ɓe woni arde dartagol ka gonga si mi yalti mi yewti ɓe ara ɓe bonna ma ɓe ara ɓe darto ɓe yedda mi yetike on ono wonɓe arde ɓe ndaara ɗum ɗo yaha yetitoyomo textuellement ko mi yeti kon ɓay tun on ala golle min jonnayon golle ka réseau ji ɗo ɓay tun o wi'i ko menen gouvernata leydi ndi on waɗata ko duwa kon ko menen jokkoton e page ji amen ɗin sifa noon ɗo warrude ka page ɗo min jonnayon onon kadi ka helon o finish na menen mari bilangoy na menen landitete kon ɗum min waɗuno duuɓi ɗiɗi duuɓi tati ɗi mi wonno ɗin ka pouvoir menen Allah no jonni min pouvoir ka caméra o amen ɗo ko tawata on pouvoir ɗon ko ñande Allah desidi o kañum kadi ñande o hoddiri o ñande o faala o pouvoir on danoto mais pour le moment himeɗen ɗo min gollay ɓay tun on ala gollude min jonnayi on golle wonno mi faala en wiwde o yiiɗo ka ɓe inni kaasori autorisama yawgol ñawdoyo ɗum ɗo kadi mi landike on ko kesum e moɗon ɗo ni min nano wonnema ko résidence surveillé wonno e naɓede lebbi jelu ɓawa ɗo mi wolan noon fi ka kaasori on min ni kaasori o yaltinte ka wonno ɗon ka kaso ka tawi en réalité kaka hôpital o woni o naɓe en résidence surveillé pourquoi par ce que ɓe waɗa woni remaniement ɓe waɗa premier ministre iwɗo ka maɓɓe kamɓe soso ɓen donc baskotiyejo ko wonɓe no négocie ɗum ɗon mi misani en seeɗa ko wonɓe woni acteur ɓe ɓen hande ɗo noon mi yeeto on ko wonɓe Kiridi Bangoura, Baydi Aribo e Malik Sankon watti ɗo noon homɓe kañum kadi kanko o yahonno KPC e o mo ɓe innata on Sidiki Mara wala négociuɓe ɓen fi on gouvernement ɗo yo waɗu e konta no woni intéressant ka tawata no kirɗi no yurmi ko bawuri yurmilan hande mi yewtidi e ɓe o yewtidi e mum ɓe o neliya par ce que o nani message an on o hendike mo o weltori message an o wo kono ɓe yo ɓe yeetolan mo maayi yo ronku ke fewndo ɗo ni mo faala yaltude par ce que o yii ɓe guwimo luttiyo ɓe liɓumo tun ɓe gaynimo tuninde o heɓi ko o miijano o heɓi ka o sikkano tedditirimo wo kono yomi andu ka woni ɗon ko nangaɗo ko kasojo o wata yaltude o wata démissionnude so yaltali lagine o wata démissionnude so démissionnimo lagine ton ɓe nanga e mo o falaka hersinede o falaka sokede sino wodi ko mi wawata mo wallude si mi waɗanay mo du'a o torike lawo du'a o torike kadi wo jama on fo o ninsi o maapike o inni o décret waɗaɗo ɗo inna goto e maɓɓe yaltata
ko kanko ɗum ɓuri huulude. Kanko e ɗimmoɓe makko ɓen, kamɓe tawɓe ɓen fof hiɓe faala corfun no ɓe yaltira. Kono koye ɓe jogoɓe ɗon haa ɓe liɓa gouvernement on, ɓe ƴetta kadi dossier criminel ɓe fawa e hoore maɓɓe ɗon, ɓe nooma premier ministre maɓɓe keso on. Amma kini haa ko yurmi. Mo nananaali sirowo ceɓe, o nanana eɓɓowo pide, ɓayna soppugol ɗe ɗon wonata. Arowo meeta on taw ɗe pide, meeta ɗe haa gasa. Ngal ɗo no yaaji. Ngal ɗo no feewi, ngal ɗo no aali, ngal ɗo no teddi. Bawuri. Kono na bawuri ɓuri yurmude. Ko ɓen hoolinoɓe mo hoolorimo, acciti haajuji muɗum leyɗe porto ɗo jokki mo. Yehi tawoymo ton. Kanko o heɓi goyi. Kono woɓɓe maɓɓe immi yehi ɗo noddi mo wawali humpodirde e makko. Woɓɓe hande ɗo no critiqueude mo publiquement inna min sikkano ko ni. Menen min tawteno min tambitima min sikkano ko ni jaka wawɗa. Hande yimɓe warete ka laamateri ma e laamu ma ronka wadde goɗɗum. Awa o innila yomi yeeto ɓe yimɓe wota ɓe felumo, kankadi na e sago makko woni. O faalanoma sortade kono ronku. Awa CNRD non kañum kadi andi ɗum ɗon ɓe préparude gouvernement maɓɓe on no gasa o nani ɗo remerji wondema RPG no négociide fi laamu. Woɓɓe kadi wattoy ɗon hay inni na RPG tun ko parti politique ji ɗin fof par ce que on gouvernement keso ɗon consultation ji ɗin no wadde, tractation ji ɗin no wadde. Ko hombo waɗete premier ministre, on ɗon kadi premier ministre ko hombo hikkoyta ɗon. Alors je vais vous dire, information ji ɗi min heɓi ɗin haa ka fewndi ɗo ko kanko Kiridi Bangura ɓe faala waɗude premier ministre. Ɓe addamo kanko Baydi Aribo comme gouverneur ka banque centrale. Ɓe waɗamo kanko Malik Sankon comme ministre de l'intérieur et de la sécurité. Ɓe waɗamo kanko KPC ministre du commerce, ou en tout cas ministère go o jonnoye ton kanko KPC. Et d'après goɗɗi ɗi min humpiti ɗin ko wondema o hari Habib Marwan heɓi ɗin information ji e ke hari mo apprêtade kanko kadi waɗugol sifa ɗin article ji. Voilà, plus la transition évolue, plus les choses évoluent. Plus le temps passe, plus les choses aussi se confirment ou elles se précisent. Sauf que CNRD no faala mahude suudu e hoore ndiyam. Du suudu ɗo konno ndu mahorta. Jama on ino gollude fii no ɓe raɗore. Kamɓe ɓe ndaarude ka ɓe jonna en kadi diversion. Go'o ɓe yewta en fiiɗi scandale ji ɗo, o heɓano profitira ɗo no nangira manjan sidi ɓe en, détournement ji ɗi ɓe waɗi ɗin, ɓe soka ɓe, ɓe débarrasse e maɓɓe. Jama on immo kella il a commencé à servir, ndaari o itti kaari, o waɗi kaari. Na non manjan tun. Yimɓe ɓe tawata waɗali hay hunde ɓe débarka ɓen ɗon kañum kadi. Ɓe tawata ray ɗon andi ɓe ils sont nombreux, ɓe fof ko zéro ɓe. Ministre de l'intérieur et de la sécurité, c'est-à-dire wonɗon kanko Bassir Diallo, eɓe ndaarude no ɓe fittiramo fewndo ɗo ni, ko ɗum waɗi siko Malik Sankon ɓe woni addoyde ɗon. Laare ko yurmi. Ceerno Mamadou en kañum kadi ils sont sur une pente très glissante. Kanko kadi hari fii ɓe dingirayi ɓen wota ɓe immanoyomo tuma ɓe ittoymo ɗo, ɓe nangi kañum Habib Marwan. Habib Marwan en fait ko piyorre, ko fiyo dingirayi fof mono inna ko oɗo Ceerno Mamadou woni daranaki mo amen on, ko ɗo waɗi ɗum ɗo fof ɓe ittamo kanko Ceerno Mamadou, ɓe ndaara goɗɗo go kañum kadi mo dingirayi ɗon. Kañum kadi haalaji no wolde inna ko tiibowoɓe faala addude comme conseiller ka présidence, et que Touibou ça l'a même pas intéressé, wini o falaka. D'après information ji ɗi min ngendi ɗin ɗo, andi ton noon han joni on anda honto mi woni, on anda kadi kon ɗum mi jokki, on anda kadi ko ɗum woni e yahude. Aw hande ɗo mi huncinana on seeɗa ni, mi wiccana on seeɗa ni, mi ɓuccana on seeɗa. O yi ko feƴƴi kon siri ɗo ne, iɗon andi ko hombo walliti ko feƴƴi kon siri ɗo.
hiɗon andi ewtahami wola inde makko. Hiɗon anditi noon padre déplacé no keɗo ka ɓay o déplacé ke o yehi Afrique, o déplacé tike kañum kadi min ni on o iwi Afrique o yimmike o hammi nokkugo ka awayna mere mapini senerde on waɗuɗo ko waɗi ɗon gon ha Syrie hewtoya Bashar el Assad raɗa ko pre kañum kadi goɗɗo ngo hari ko ha ɗum ɗo gayne hari ko ha o dossier ɗon gayna par ce que o dossier ɗo mo jokka heɓi duuɓi 7 mo jokka duuɓi 7 ɗum ɗon ɓe rawnike ɓe gayni joni noon kañum kadi lowre goo kañum kadi fokkiti ko ɗum simini mission an on c'est terminé gayni mi wowlira ɗum ɗo noon fiyo yaw joɗɗo walon e non koko mi innuno on kon ka fuɗɗode live on ko landa ɗon ko balɗe tati woni ka cuuɗi mon fewndo ka tawata senerde gayri ɓillade ɓe gayni maporde ɓe maapike cenɗe ɗen fof ɓe haɓidi crise interne waɗi hakkunde gouvernuɓe ɓen e hakkunde civil ɓe ɓen e militaire ɓe ɓen hande ɗo fossé waɗi hawre waɗi hakkunde maɓɓe mo kala no yirde o yafi yo yano hande ɗo civil ɓe ɓen no ɓuri hawjude yo goɗɗo ar itta ɓe soriɓe ɗo ɓe heɓa ɗo ɓe daɗirara ɓe nato yaali kaso kañum soriɓen kadi no ɓuri hawjude no ittira ɓe civil ɓe ɗo adda kadi civil ɓe goo ɓanna fi no jooɗora mi yetinoke on Mali sanzi premier ministre, Burkina sanzi premier ministre o yi ko feƴƴi ko Niger ɗo ka o yi Niger ka ɓe ari ɓe wari soriɓe temeɗɗe ɓe wari kadi civil ɓe capanɗe ɓen ɗon kañum kadi hiɓe apretade kamɓe kadi waɗugo remanimanka maɓɓe donc fonɗo ko soriɓen fo maapi na o anditen noon ɓe soriɓe ɗi agent ji luttuɗi transition ji maɓɓe ɗin population on ino ɓaawo maɓɓe hari joni noon anditen enen senirde ɓe ala feccitun ko ɓeeɗa kañum joginoko ɗum ɗo fof komi yoni on e yetorde ko yon andu felliton imme jaɓe komi woni on e wiwde kon lannen ɗum ɗo he acce yawitagol acce sikkitagol acce wedditagol acce weddintinegol mi yetike on min piége CNRD ka live ji ɗo ɓe waɗa ko min faala wadde kon fop hara ɓe anda piyorre nde ɓe puusi o min humpiti ka ɓe ari ha ɓe kaliɗo andi kon ɗum sendi men e maɓɓe meɗen andi ko ɓe woni e wadde kon meɗen jogi yimɓe amen nder to woɓɓe hay e kamɓe woni ɓe waajade wi'a waɗe ɗum ɗo si goɗɗo goo waajoyke ɓe goɗɗum ko kamɓe noddata men inna awa ɓe haldi hunde kaari nani yalte no waɗon hunde kaari onon kadi no waɗirɗon hunde kaari ɓe innayi joni yo ɓe rectifie hunde kaari neeɓi fi kasori on ka hanuno waɗugol sabu komi yalti kon ɓe retardiri ko hanno ɗum waɗede ado alaji sekhuna feƴƴinde kono ɓay tun toola yalti wowli ko ma hande kadi retardine fi wata wonu toola no wowlde gonga fi wata wonu toola no humpiti ande kadi ko homɓe woni humpitude toola himo jooɗi to kono tuma men waɗi réunion hakkudeji amen ɗo wonde ko men tato jooɗoto yewta toola ka woni to o humpitoto ko honno toola woni humpitorde ɗum ko hombo woni humpitude toola grâce ji kañum kadi ɓe mari décret ji mon grâciugol sooriɓe kañum kadi yaltina kaslamokoɓe justement omo ɓe innata Diané on professeur Diané fi ɓuttingol kadi ɓerɗe ɓe kankamɓen kanko kadi ɓe yaltinaymo o yaha joni résidence surveillé o yaha o fawto ko ɗum nannoɗon ko wona wiyede ɗo wo RPG no négociede laamu RPG ala négociede laamu par ce que padre ka jooɗiɗo o inni o négociata ko laamu makko ngon o faala kala noon faalaɗo yo yaw négocie inde mum wi'a kañum ƴettay ɓe jonna ɓe RPG UFDG ƴettay jonna ɓe waɗay ɗum mo kala yawolo ka faala o wi'i ka woni ɗo
si ɓe faala ɓe jonna mo maison blanche o aray o hetta jullere makko nden yawre nde o waɗa nden nde iway ɓe hendiɓe mo jindinimo e hoore prince on ɗo kanko kadi o hendoto o jindinay woɓɓe goo kañum kadi ka hoore prince pas forcément les mêmes personnes ɗum ɗo himo fiɓi o annu e ka o jooɗi ɗo mi yetike on noon mi jonnata on détail ji ɗin fof mi faala tun yo ƴettu annuye on alati arowo on ɗo wotta on tefu kon ɗum wonoyta suiton wota on tefu ko honɗum ñaamoton wota on nangu wiwgol ko menen ɗo min yaltata kon sansata hay hunde si min jooɗi kaka cuuɗi amin ala ka min ñaama onon ka wono ɗon ka extérieur to on soñjay men to woni si on ala pinka hunde waɗata ɓuttinane men wota on wowlu ɗum fanke accitir waɗe tun ko min wi on kon heɗo ɗon menen kadi ko min waɗata kon jaɓe fi Allah mi jeeji on ko fi men en fof kono ko onon ɓurorta lillahi wa lirrasuli fi Allah jaɓe darnen ndi leydi CNRD fewndo joggi crise mum on ɗo maapi ɗo ko fewndo ɗo AJ7 fewndo ɗo non fof gayni ɓendude leñji ɗin fof gaynama waɗede ko woni ko habbora ɗon onon ko ɓiƴƴugol ɓe ngol ɗo o yi déjà taw ɓe memminande e bange ɗen fof ka wedditoto ɗen mi andina on ɗo noon ɓeɓe ɓe nangi ɗo ɓe naɓi wo ko lumbingol ɓe sarlon mi wowlino ka live bimbi hanki minni ko ɓe fittata Conakry ko ɓe woni e nangude liƴƴi Conakry na ɓe woni bandi woodi e maɓɓe wonɓe waɗude cagayagal yafoɗollam no woodi e maɓɓe wonɓe waɗude loot boydiyagal no woodi e maɓɓe wonɓe yeyde couche no woodi e maɓɓe wonɓe yeyde jamba no woodi yimɓe ɓen fof no e maɓɓe kono na ɓe woni e yaade ataka yimɓe 94 kadi ko ɗum wowlano 95 kadi inna no ɓe wonnoɓe yaltude ɗo ataka ko lewne ko nigérien ko libérien kono procédé gang waɗuno ɗon ko libérien ɓe jelode yiwnoɗen ton ko ivoirien ɓe jelode yiwnoɗen ton ka ko lewneɓe jelo yiwnoɗen ton e yiito jammitiɗo ivoirien janɗunoɗo Côte d'Ivoire arti Grand Zizi e yi Mansare tawnoɗo kadi o waɗi Côte d'Ivoire kono ɓeɗo fop mi andita lewnejo e maɓɓe tawano ko guinéen ɓe Senseng Forestier Soso Maninka fulɓe ko ɓeɗo fof en tawno fulɓe hino ton bus kadi ko ɓeɗo wonno atakude Kalillo général Vegas Mathias Pumpun Zauro Papa Fofana Amadou Bertea Amadou Malifa Yadi Touré Liman ɓeɗo fof wari ko ɓe janamɓe e leydi Laguine ni non CNRD no andi ko homɓe woni e yaade ataka hiɓe andi ko homɓe woni e nangude kono ko ɓeɗo ɓe yawi parce que crise mo ɓe faala wadde on ko homɓe faala waɗude alors ɓe naɓi ɗen ka frontiére naaɓe fof tawno hari ko lewneɓe ko kala mo ɓe yi wowli haala ka tawata hina français hiɓe nangude mo ɓe naɓi e maɓɓe Burkina ɓeɓe tawoɓe ko ɓay tum ɓen hino woni e koye bafawoy ɗon kañum e ɓe lewneɓe ɓe nangi ɓe nangi Ganayen ɓe nangi Malien ɓe nangi Nigérian ɓe nangi hay Gambien ɓe naɓiɓe lewneɓen après vérification daari tawi ɓeɗo hina lewneɓe ni noddi kadi gouvernement on inni ɓeɗo na lewneɓe ni ndaare ka nattonɓe kono na lewneɓe ni ɗum ɗo hino wonani ɓe ƴulɓere e nder juuɗe ko on ɗum ɓe waɗata ɓe naɓata ɓe sokoya ɓe wawali identifiede ɓeɗo ko hay ambassade on Conakry ambassade Sierra Leone on Conakry contactaka en bonne et due forme ara identifia ɓeɗo jonne ɓeɗo raccompagna ɓe hay on travail préliminaire ɓe waɗali hollugol on ha honto ko hawjuɓe hari
ɗum ɗo fuu ko fiyon wawo faamude kombendo fa senirde gayni panikude ko ma ɓe darano ɓe powlitira kende ɗen fuu. Mi wowlani on ɗo piiji bus ɗi tawata miɗo andi on heɓay hakkil joɗagol suɓira ɗum ɗo gotum kono komi faala yon anditi tum koko woni wadde fewndo ɗo fap koko mi wowluno fiimum goɗɗum jonte ɗiɗi goɗɗum jontere goɗɗum jonte tati goɗɗum lewru goɗɗum lebbi ɗiɗi goɗɗum lebbi jeego hay komi wowluno duuɓi ɗiɗi ɓaawo ɗo wondema mbuuɗi lanni wondema manjang yalti wowli konko seynerde woni e suuɗude ɓe hoɗɗanimo leydi ɓe ni gibi ɗo ta wowlitude aw moman on noon ari no débarasoro e ɓeeɗo no débarasor no noon e woɓɓe goo kono en même temps o profita ɗo o weddintina en yalten commenten non ɗo awa moman on ari fiyen wi'u ana etagi ɗen anditi fewndo kañum innano ɗo changement de constitution a lammane amulan fe hari no woduno woɓɓe ari hakkude ɗon ɓe inni ana wotagi min tawaka ɗa aw enen kadi noon sa yon ari fiyen wi'uɓe o hakkundeji maɓɓe kamɓe ton si tawi kamɓe ɓe wawi joɗade lebbi ɗiɗo fo ɓe landitaki haqqeji maɓɓe ɓe acci ha ka laamu ngu woni e yande ɗo ɓe inni ɓe faala hettude haqqeji maɓɓe yoɓe yawɓe geroya ton ha ɓe hettani wota goto e meɗen komantu ɗum kala kadi média mo yiwɗen no komanta fi ɗum ɗo ande on média ɗon no tawa eɓen jonnaɓe mbuuɗi fi détournugol attention meɗen o e hoore fendo transition o e hoore sokaɓe ɓen e hoore waɗaɓen kastat kala média woni ko média en ligne woni ko média audio woni ko média vidéo woni ko kala média woni ko écrit woni ko audio woni ko vidéo kala wowlanɗo en fewndo ɗo ɗi scandale ji ɗo o nangaka o interdisanaka alors que journaliste ɓe no nanga fi tout simplement ɓe jonni information sifa Habib Barwan alors que leader ɓe no nanga parce que tout simplement hiɓe inni les guinéen o compris en anda hon to ɓe woni alors que no woodi officier ɓe waraɓe ɓe ala wolde fi ɗum ɗo alors que fewndo hande ɗo no woodi leader ɓe exilé ɓe ala wolde fi muɗum alors que radio ji no ɗannina ɓe ala wolde fi ɗum ɗo ça veut dire que ɓe hendi ke mbuuɗi fi détournugol attention men et en conséquence ou par conséquence ɓen ɗon kañum kadi koyen boykotuɓe ka boykototen ɗon CNRD kala média faalaɗo wonde hande ɗo crédible o woɗɗitoto e kala ko woni probléme ji CNRD hande ɗo yoɓe yeeto en ko citoyen ɓe ɓen soñji kon yoɓe wowlu ko honto transition on fewndi fewndo ɗo yoɓe wowlu honto Habib Marwan woni yoɓe wowlu ko honno radio ji ɗin udditirte yoɓe wowlu fi insécurité o kala wonɗo e wowlande on ɗo scandale ji mbuuɗi ka ñaama wonkiji no wara e wi'aymo poy yalten kañum kadi jinsitenɓe ɓe fof ka réseaux sociaux ji ɗo kikil suwa wonɗo wono wonɗo hande mi ala wolde inde média hande mi wowlata kikil suwa yaltuɗo ɗo wowlani men fi scandale mbuuɗi wo scandale de corruption wo alors que wonkiji no wara yo o andu loyru ndu min ƴuppata CNRD ndu min ƴuppa yon tigi kañum kadi en famotiri e ɗum ɗon kala no faalaɗo hasardade kala kadi journaliste mo yiwɗon no ara e nder quartier interview gollon fii ko tawata ko probléme insécurité mo tawata ɓe ala e wowlande wonɓe wadde ɗum ɗum hende on tigi puucina mo ha o ndara nokku ngoɗum je le dis et je le répète kala natuɗo e quartier journaliste mo anduɗon ko jeeyaɗo e ɗi média propagande ji fuɗɗi e RTS on puucini on tigi ha o ndara nokku ngoɗum en nani wassalam.